Hello, hello. Hello, mic testing, dik. So, hello bara aday ba jike. Temtang ni penya ikini ki sports tem nar ba hakini ki exam jong ka DSC ni MPSC ki sayuan ba ki jingkli ki sports ma la ki football player ne ki trophy ni ke ma pun ki sports stamps ki cricket stadium ke temta ini penya ini ki sports kumba pitip ki niki geographer no kini ki bastud study ya ka geography ki ong ba ya ka perthai la divide haki arbenta dau equator ma ka north hemisphere bat ka south hemisphere hendrai haki nong kersian football pat ya ka perthai la divide daki argut kata Ronaldo bat Messi ma kau ikal yang kaisa Ronaldo kau ikal yang pat kaisa ya Messi te mano da pring jempi ki becha Ronaldo mano pring jempi ki becha ya Messi sa komen ma te okem tangnya karena ipang ke football ti ke football lap ni la phong ni ko e ka modern football ma kyong te hari England ma hari England kari ka ba lap bun ki jaj sport ma kum ka cricket wala lap ha England okay ti kai ka fast association kum kai ka seng ka penya ka football kai kum ta pitip ya ka football ha ka highest level lap ni ya ka FIFA ti ka fast association kari ka football association ti kari ka football association adum ta karang dan mo kani ka dai ha England ka penya ka football ha England bisa antara kita ki baru ikai football bisa ya semua ya kan ka turnamen mah ki angka FA Cup mah kan FA Cup antara pitip kan ya ya cakap entah de ka fast association entah ka fast but ka oldest football club ka fast but ka oldest football club ka club ka bani ka utam ka football club bani ka utam ka Sheffield FC mah sakan mau Sheffield FC te kadon ka fast international football match international ka jin ka ya bedeng kari kawai bet kari te ka fast international football match lai lai bedeng ka England bat ka Scotland no England bat Scotland tim ta ti ko mo omni yak football ha ka international level lapi ya jaka FIFA de kamut ayo FIFA ka meaning jaka ka full form jaka FIFA de Federation International de Football Association okay te kadon la ka jong ka headquarter jong ka dai ha Zurich Switzerland ma te president jong ka de Gianni Infantino te ko pitip habal la dai kan siapa ko wal ngi jong ba lanu long World Cup te ka World Cup mencuam ka World Cup ko pitip ta usnem ko usnem ja ka World Cup de ajar pandro de namar ba ka World Cup la si pelong si sen man ka saus nem te mencuam ya World Cup ke bong re ka World Cup ki ong ka Jules Rimet Trophy sa kan mau ka ni Jules Rimet Trophy mo te ka fast World Cup lai pelong house nem you house nem ka kandai spa lai po house nem ka kandai spa lai po mo la pelong ka hari Uruguay belajar bro dak Uruguay kan mau kan ni kadang wan men ha kan ni ka jengkeli jong ka cleaner kan ni mo kan ni mau bojop ya kau first ever FIFA World Cup ketika Uruguay. Teka tim kaba bondo tam kaba job ya ka World Cup ketika Brazil mah pitip ka job panasin ka job sansin. Teka bawon baar ketika Italy bat ka Germany kiamar sausin. Tipem Italy and Germany kiamar sausin mah. Ting nyekren sepang kenika ajar po World Cup kabadang sendo kawa kidang cipelang de arajar ar FIFA World Cup tela host ya kenika World Cup daka Qatar kenika World Cup ni kong buat pelong ha Middle East mah nomor baka Qatar kenika ri kabadan ha Middle East mah te kumapiti bi kabayara ya ni World Cup kenika Argentina mah nak jinglam jauh Messi nomor ba kumapiti kumang chukon mama nomor ba Argentina kalau urung teng ya World Cup aku por ka jinglam jauh Messi kayak urung teng yang final yang World Cup kada ada ka sound de siapa leun ka Germany deh oke tim tang dipenya tim ta kumong kadi usnem jang World Cup deh ara jar penreo de menuan pelang ini ki ang host mo ki nang pelang World Cup ki ang ka host country te dan lightly ki host country mo te gini ki host country kede ka USA Canada bat Mexico mo te kambon ki jilekai en sa pelang ha USA okay USA te kan ni ka World Cup ka ba salam matap sa ka ka World Cup ka ba kan sa bondo tam ka tim mo kan sa de ka World Cup ka bondo tam ki tim hado sa paratali namar ba baru kita kidan kitintang lai po artali mata kadan sau po paratali kitima okay te arajar lai po World Cup madu bon pelong te kumangan cia tu ipi ba how arajar lai po
ka World Cup ka sadap si sepak senem mah ti kuman rakhe kini ka 100 year mah 100 year World Cup ti kuman rakhe kini la la jet man pelong hakari pa pelong ni kong ya ka World Cup kata ka Uruguay mah ti la jet lang ro ya ka Argentina mah kemudian ki artli kiri kin sa pelong lang ya ka World Cup kini kin sa pelong ta kan het ki match dari Kambon ki match sa pelong ha Spain Portugal ban Morocco mah kemudian ni kan ka World Cup ka ba kan sadan hadu santliki host country okay santliki host country Te ka to ka World Cup ka banya keren du meni ka ka World Cup ka bala kai taki shinrang mah te ka World Cup juga kan pat dang pelang dang men aus nem kanai spa kanai puai mah kanai spa kanai puai te ya kani ka fast World Cup la pelang dakari la pelang hari China mah pat kanang job ka ka USA USA kan mau ni di sini kanai spa kanai puai mah te kabakan mo kamu hai exam te kan ong baik ka ki barang recent mah kana sudap te kumut hala jar pelai women FIFA World Cup long host dekat New Zealand bat Australia kini ki haba ka Australia kontinen okay bat ka ba yora kini ka World Cup kini ka Spain mah kini ka Spain nanta kedan ro art lagi World Cup nam ta kini ki kemenang kam kena kan mah kata ka under 17 kat under 20 te ki ba yora kini ka World Cup under 17 male FIFA World Cup menar jarak pusan kini ka Portugal mah keri jong tu Zoom nanta arah jarak pusan ju kadang kini ka FIFA under 20 male FIFA World Cup kanila ora ada ka Morocco mo ri Morocco tidak namta ki kedhe yang under 17 la ora ada ka ri jong Kim Jong Un ma kan North Korea but under 20 but under 20 la ora biang dengan North Korea setar la North Korea ma ha Olympic ro mo ha Olympic ro ka sedan kan ka sport football te ha arjar pusau kari ka bayara ini ka nam ka football mo ki baya gold medal hakal yang football nak sinrang kedai ka Spain mo nak lagi kan hebet kedai ka USA Kenapa? Kenapa kini kawan kini kawan hagram sebak ngasengau. Oh ngamut menang ba kawan haka gram sebak kadai ka kini ka jing jing keli kini kawan haka gram sebak. Tim ta petit ba ka football ka tournament ka ba hedu nam ta ka club kadai ka Champions League ka UEFA Champions League ka UEFA tik mo petit mo ba ka UEFA kadai ha Europe mo kadai ka governing body lah ni ka sing punya ya ka world ya ka kini kita tournament ki balang Europe kan mah kum ka Euro ka Champions League Conference League Europa League ti ka ek form ja ka UEFA ko Union of European Football Association mah ti ko pitib ba ka Champions League Manchester nem la yora de ka PSG dai ti ka most successful club ka de ka Real Madrid and then santali ki trophy UCL dai mah okay ti ko mo rubah ka dan kenika Euro kenika nam ta ti ko tip ka Euro kenika tournament jong kiri ki badan hapo Europe mah ti ka bayara kenika Spain nong ba man lagi kontinen kidan lagi jong ki tournament mah ti ka Copa America aja pusal ya ada ka Argentina mah Argentina ti okay ti kenika CONCACAF pat kedai nam ta ka hari North America mah dengan tahun ni mah kedai nam ta ki South America kini nam ta ki niki North America mah North America Amerika terakhir pitip USA Canada Mexico kabera ka Mexico tiga ni kabron kam na wangi ha pakari Asia mo tiga ni ka AFC Asian Cup kabera ka Qatar mah kenal arjar ko World Cup ka Qatar kabab host tiga ini AFC Asian Cup bro era sunda ka Qatar kani ka AFCON mo kani AFCON ka tournament jong kini ki Afrika mo jong kontinen Afrika okay tiga ni ka sukud na kani Januari okay kani ka macam tengok dong ba hakani ka final kan kasi siya layo rada ka Senegal mah Senegal na ba ayo ban tap uyo udah no player jong Senegal uyo ban haka po extra time uyo ban score ka winning goal mah tes kala ka Senegal percaya ka Morocco Senegal versus Morocco mah Morocco te odoang ba hakani ka jil KM kadan ka ka kontroversi mah lani kejing silang dengar ba haka pot ba referee jangan ni kejing kai kesan
ai re penalty ai penalty ne namar ba kadan ka foul ma ka jin pen foul jong jong defender yau player ka Senegal ndrai ai foul le ai penalty le ong ma adai ka ong ban play ban continue ka play kan dal apoy ka ball cha penalty box jong ka Senegal ti punur kumno I kumba u no player jong Morocco te u referee ai da ka penalty ti kumta kini ki player jong Senegal ki persya kan ki mi na ni ka chỉ là cái mà kiếm mỹ nào này là game ấy mỹ nào này là game hadu at 4 minute đây hadu đã khot new player cho Senegal Sadio Mane ba ông ba như đây bên cái game bên chúng ta hadin at 4 minute ka start bên cái game mà te ka penalty kembali rider referee kira ai bet ikan penalty mah kira ai ikan penalty hak bela shoot ikan penalty dah new Brahim Diaz mah Brahim Diaz player cho Real Madrid te new Brahim Diaz watem ya kani panen ka panen ka penalty mo panen ka penalty kani ka penalty ha ka ba spell ne de goalkeeper ma kani ka panen ka penalty kani ka penalty ha ka ba la shoot be ka hapring pat ka ball ka hera jirong mo te uneu goalkeeper pat Mendy ma uyang haju kan uyo ban kendrup da ka basuk ini ka penalty kumta kalapoi ka pot ka extra time ban kumno player joka Senegal uyo ban tap mai kani ka winning goal ti kumta la job no ya ka dal akut kani extra time sis 4 minit mah nawat ba no pi ba ka regular game dai kan dai 4 minit te la da poi ka extra time dai 4 minit kumut kan dai po pot lai po sis 4 mah te dal akut ka extra time te la put yo bisil license te kumut lak awai ka ne ke jele ka gini final ha ka bla yara da ka Senegal ka nyu dang man ha kan ni ba dang man nin ne mi sini kani ka association CF hadin ka jing pa investigate jang Morocco ka lap ba kani ka jing mi jong no jong kani ka Senegal hapreng ka game ma kalau macam Kenya ka anje kum ta lai no biang kani ka kani ka trophy ne ka nam job sa ka Morocco ma kumun hani ka kani ka sa ka dei no ka Morocco ma Morocco nawar ba tanah ka daw ba ka Senegal ka mi no na ka game bin nyawar ba ka so ba ki chale to ma kini ki player jang Senegal ti kum ta lai ra na ai no ya ka nam job sa ka Morocco ada pide ibreu be football is terapi saya so yang nikap ki angka Big Five European Football League mah ti bonsen ki beri ki fans ki ang ba ka most competitive league kadai ka Premier League mah ka Premier League kada na ti iski kuli ka Premier League kadai ha England mah ha England kani kali jang ka England ka English Premier League mah ki ang ti ka Premier League kadai ka most competitive league ki beri ki ang mah ti krik Premier League hani ha England kidan light lagi trofi ni kita namin bukan pau mah ke Premier League ka FA Cup at ka Carabao Cup mah te ka La Liga pat ka ha Spain Spain ka La Liga mah Spain La Liga dan light dan arti lagi pop ki tournament bukan pau ka La Liga ko ay pat ka Copa del Rey nang ta ka Serie A ka ha Italy mah Italy Serie A ki Serie A dei Serie A bat Coppa Italia nang ta ka Ligue 1 ka dei France mah ka Ligue 1 dei France bat Bundesliga ka dei Germany tim tang ni penyo ko to ngut ki football player mah ki bakam pau haka international level te ngatrai boni ki bero ki debate mah who is the greatest of all time woi goat mah ki goat ki dan ki bang Messi ki dan bang Ronaldo mah te ke song haka jeng haka rai jeng pi ang goat yo Messi ni yo Ronaldo okay te upile te ay te bom petip Messi deh na Argentina mah Messi deh na Argentina Argen Ronaldo pada na Portugal okay te udan so udah Pele ki ong ba Pele udah ba bondo tam ka gol udah tam gol tam hak percaya udah Pele ni udah na Brazil kenamo yang ta dan sao Diego Maradona ini udah na Argentina mah Argentina te udan so udah player papau nero udah Ronaldo Nazario mah
Arnan kyo mo Arnan unir uday na Brazil mo unir Brazil uday na Brazil te kini kikato kuning player kiba pau haka pertai mo kidan haot kidan cibon kom kejong Luis Figo Eusebio o o mo Cruyff te nasim ta kini namro kini kikamon haka exam okay tim tang ini penyo yak football haka national level kumut haka ri India jungi mo tingi pa entai pet ka menor okay ka menor jang football ka history jang ka India kala long ting ka runners up mut kuno runners up ko de balong baar ken mah runner up haka AFC Asian Cup kenal AFC Asian Cup men haka ni mana bi ora ka Qatar de ka India house name ka kana span rusau kai yo bat ya ka runners up ko karimna ak final ken mah nang ta ka India kala yo teng ru ya ka Asian game kulang kung ka Olympic ken tama ka Asian game buat kare nam ta ka kiri ha Asia mah Asian game te kayo ra arsen kayo gold medal ken mah kayo gold medal arsen kata haus nam ka kana spat semboy bat ka kana spat doar tim ta ini penyak ke klub kabarin kong utama India mah ke klub kabarin kong utama India kari ka Kolkata Football Club mah the first football club India it is Kolkata Football Club tam ka klub ka ba temen do tam oldest existing football club kari ka Mohun Bagan mah pitip ke Mohun Bagan kada na ka base jo ka kari ha West Bengal Mohun Bagan mah West Bengal te ngatara IPTV ya kari ka West Bengal Derby mah ke Bengal Derby na ba West Bengal Derby kum ayu Derby kum ka jingla kai kabringki Athletic Club ke beri ka juga City mah Derby Bengal Derby te kayak gini ka baila percaya ka Mohun Bagan kata kari ka East Bengal mah East Bengal te ya ka football India lapnya zaman tu lapnya jauh dah kan ka All India Football Federation AIFF mah sekarang mau AIFF All India Football Federation it is the governing body tika league ke fast football league India mencua minta tipitip ki ISL mo kito Indian Super League nari mencua ka danda ka NFL ka National Football League kanila establish house name ka kanai spa kanai pendeu mah tika klub ka bayara ni kong du ka JCT Mills ti hawara jarnya upa la replace no ya ka NFL da ka I-League mah I-League ti ka bayara ni kong du ya ka I-League ka Dempo Sport Club mah Dempo ka klub ka bana Goa mah Dempo ada bentar kurang don kini klub bukan bamo teka klub kami kau tamban yo sebentar I-League nanon is kini klub jungi Shillong Legend together we stand divided we fall ngatara PTB kata okay ke first football club kadang kau ke football club kapan kau tamban yo ra ya ka I-League nanon is kini Aizol Football Club mah kemudian Shillong Legend kini Aizol teka klub ka ba mo sa ka ba kampau do lang ba ka ba poisya kamado haka I-League campaign ka Royal Waindo mah ka poi tengah keran kebalai mah ka Royal Waindo tambah mentak sus nei nomor ba kala bangkrut nak ka klub nomor ba utra je ka klub udeu kola na kumun unong utrai par royak na ka jingkang royak na je kat sao ka klub kam la suban kikli mah ti hawar ja kat sao lah sedang ya kanika lah seng ini ka Indian Super League kadika paseng ka Reliance mah ka company jong Ambani ka Nita Ambani mah kalau jong Ambani kadika Nita Ambani Reliance Nita Ambani te how arjar ka kandai arpau kala replace no kenya ka I-League kum kata ka top tier league nomor ba kitu kipor kia danang haka jogo ka level kenya mah ka I-League bat ka ISL wala ka quality jong ka ISL ka best nomor ba ISL mas sedang kilaira bon ke player wat player kum jong uneu bon bau player bau lawan ne ha ISL balik kai kum nak kelas ka nang ta orang masuk tu jaga teng Hume nang ta kita player kampona mencua kita tu Roberto Carlos tu bersatar bah mencua free kick Roberto Carlos kilawan le kai lut kini kalau long ka Saudi League mah kan aku tu ka league ka balik ka yo Ronaldo menaka tu ka par ka ISL ka long ka Saudi League ka tu par ka thai pisai sibon mah te
Dei haw arja kan dai yar position ba kala replace na ka ilikum ka top tier league na ba ka FIFA ka sya ada badan hadu art league ilikum ki top tier kum ta habjit lang ko mo te ka first winner of ISL kadik Atletico di Kolkata Atletico di Kolkata ma kadik Atletico di Kolkata mentak dan cure nomor kelaya match na mereka mohon bagan kelaya match te mentang ini penyo ini ki important trophy in India mo important trophy in India nomor ba kini ki trophy lani ki tournament ki sayon ba ka exam mo te kau duk kadika Duran Cup mah kadika wei na ki oldest cup in Asia mah one of the oldest cup in Asia te ngatrai pilati bihin man ba menjim senem layara ada ka Not East United mah Not East United Football Club mah kuman pun mau ka Not East United menhaus nem ajar pusau ru kalau obat kadika trofi ajar pusan ru kalau obat biang kuman kadika defending champion mah ngata ka Santosh Trophy mah Santosh Trophy kadika football kane de ka persen da ka state mah kane da ka club kane da ka state Santosh Trophy ka mekler ka seyo malekai ngata kawan kane ka IFA Shield ngata kawan kane ka Rovers Cup ngata subrutum bekerji cup kane ka ba ki sebentar ki school mah ki school nani na mekler dak mendak de ka Arsenal ni mendak de House nem ayo kum tu bay ora de ka school nong jadi Presbyterian mo ya kan ka super cup nang ta kan ka BC Roy Trophy kan ka football tournament kan nang ta ka Bordoloi Trophy Bordoloi Trophy ka de ha Assam kan ka tournament Assam Assam kan nang ta kan ka Dr. Tiao Trophy kan dangan bakala ka de ha Manipur ni hanagalan mo kan ka Syawan mo kan ha exam football kawan kan ka Forest Guard kawan oke tim ta ini penya kato kanut ki player India ki papau mo lalu ki porba menchua tem ni koduk ngan penya uneu PK Banerjee mo uneu PK Banerjee uneu first recipient of Arjuna Award from football kemudian uneu ukeng player penikong player football penikong do tamban yo yang ini ka Arjuna Awards kembali nam taka sport mo nantang ni pesa Mohamed Salim uneu first India player to play for European Football Club mo uneu mo player penikong do banyo elaka ya ke club Europe kan nang tang ini pecha uniu IM Vijayan uni kan mau ni lap no exam ni IM Vijayan ki ong black pearl mah black pearl deu keping deu mau fastest Indian to score an international goal in only 12 seconds kemudian masa sedang ngejela kaya kembang karat second layo na bandep gol kataru kadeka international match kemudian balik kaya pedeng kiri bat koi bat kari mah oke Tim tangin pa uneu Ghost Tapal udeu kapten Brim jaga India bad udeu mo bayo tengya kapat masri kenapa kini PK Banerjee Mohamed Salim IM Vijayan ini important nanta Ghost Tapal nanta uneu bahisung butia uneu very important udeu fast Indian after independence to sign for European club ma ni kau do fast Indian kane kadai shwa banyo yak independence ma kane uneu Mohamed Salim udeu bahisung butia kun fast Indian after independence to sign for European club nang tang ini paisau Sunil Chhetri ma uni udang susong kan mana kani udai mo player India bayo ban mi kmat yo bon utama ki ong ki most cup football player bayo ban mi bon sen ki ka match international match most cup football player ma udai mo menta ulong masau haka international top goal scorer ma kemudian ulong masau kan nyamar ba boleh menikong udeu Ronaldo kan mau menikong deu Ronaldo ba adeu Messi wala pelenteng yung Messi tama Messi ubiat biang ma ubit biang entah orang bat kadan ke pasau okay natau super tapol ni udeu kiong yu Spider-Man baru udeu fast Indian goalkeeper to sign for European club ma fast Indian goalkeeper to sign for European club deu super tapol natau goalkeeper ba menta jangka India udeu grup sandu udeu only Indian to play in Europa League deka gini ka Europa League ma hana Europe am kadan gini menin ka kanyo trik kanyo ka para kamto para dai kadan ka Champions League nai mo di ha Europe am ka tournament ka bahado nam taki club ka ka Champions League yang ka UCL mo nan takawan baar ka Europa League mat kebalan belai ka UEFA Conference League mo Conference League te udah grup sing sandu only Indian to play in Europa League okay nanta uni nandu dis udah uni ubah kampau uni JJ lal peklwa mah JJ lal peklwa JJ tim tangin pen saka football ha meklaya mah ya football ha meklaya lap ya jaka meklaya football association MFA mah MFA te long presiden
yakni daw Hamlet Sondoling udeu politician ma udeu MLA berim ka mau melim ex MLA jangka melim te katermen ka bedu meklai ka deka meklaya state ma de fast winner ka deka nyawasa kani dena jantia ma nata ka ba job men ajar pusa ka deka maulai sport club okay ajar pusa MSL winner deka maulai sport club ajar pusan season din ma okay nata kasilong Premier League kani ka dek kasilong Premier League ka bakisay pala ate fast ground SSC fast ground okay te yakani ka silang Premier League em lapnia jaka Shillong Sport Association SSA ma Shillong Sport Association kali yakani lang presiden daw bante dalang daw udah politician udah MLA jangka mau kontrol ma MLA jangka mau kontrol kani ka fast edition yang Shillong Premier League laplang haw ada si pahuma hakabayara da ka Royal Wing da bedak ni ka club kamdan chure kala keteng na Wing da ma kala keteng benyatan Wing da nomor ba kala bangkrut ma yang bangkrut kung gede ba klub ka Hapots New kalahir kayo kot mah okay te kamu successful club jang ka Shillong Premier League kadai ka Shillong ngajong football club patrai piti bi pang ka Shillong ngajong ba kyang ka red ta men hajar pusan ikan ka Shillong Premier League ayo ada ka Langsning Sport Club mah te kadon kani ka SSA Super Cup winner kani ka SSA Super Cup winner ayo ada Shillong lajong mah kani ka SSA Super Cup kadai ka ba kani ka tournament ha ka patang gitu ki team ki bayarang top 4 yang ka Shillong Premier League kio malaka ni mah nata kadon sa kani ka SSA Champions Cup ka kani ka SSA Champions Cup ayo ada ka nong se mah kani mta ka team ka blak sedang kio ba mah kadon ko to ka jiroi ka team jong ha ka blaroi ka da tu one job so khlek mo tu norai ba pau to ka tika tan jiwa te kani ka SSA Champions Cup kani ka tournament ha ka ba ki champion jong ki namar ba hane ka Shillong Premier League kadon da laki jong ka division mah ka first division ka second division ka third division mah tikmta ki champion jong ki division bat kumjor ki champion jong ka Super Cup kio ban yakun benya kani ka SSA Champions Cup mah tiap lai ora kani da ka nongse timta ko mo omni ka Super Cup kani ka football tournament ha bala sementara ki school mah they ka fast make high school to win the Super Cup kani ka Senyan Tennis Higher Secondary School Shillong in 1978 under 17 kategori mah kumut under 17 kategori kani ka bayar ka Saint Tennis Higher Secondary School tidak mana kani ode ajar pau under 15 layar ada ka nong jadi Presbyterian Secondary School kani kawan ka exam LP okay dem tay ni penyak untuk gi player bapau jong ni ka jela jeng di uni kuno in pej uni full moon perto uni mo bapau ba ur persen yang India ka 13 Asian School Football Tournament mo Asian School Football Tournament udah full moon perto entah udah sa Urokos lamari uni udah international player jong India mo bala ayo demi kamat ya ka India kan internationally nang tahu Eugene Saleng da udah wayo player bala pau ba jong ka mikla ma uni house name aja kan san ba aja kan nyau jong ka Indian Super League auction buat gajinya di player kan ma udah most expensive player hari ke artli ke season udah may kamat ya ka Bangalore mo mencoba Bengaluru nga tao doon sa Aibon lang kong ji mo ni Aibon lang kong ji ni udah back mo defender ni babaw ni udah nakatahan dengan bakla di setiap riwan mo lengkat kan aus itu siya kadon marjan bet ka borar Bangladesh ayo so ki ang ba hani lengkat em kadon kini kamanan football siteng kamanan long terakhir ke India siteng terakhir ke Bangladesh tip kedai ni dapat poin mo itu oke tidak mana kini ini samla kan thấy mo ini Sanfidan orang isa jid man mi kamat ya kan Indian football team mah kom ta ide mo i fast me clear women to play for Indian football team te pod banganang pe na kan ka khobor nga iba ida yo man tap gol mah te ko no ilawan rai ka nam ko pram ka ba khrao bai ka jalan jengi te khndiat gumon nang ba kan sa kan ka sports dam ka sports dam
sport stamp football mah sport stamp ka let ban thak ni dengan ai phi dengan ni mah ka football si team khat wing ut ki player mah nang ta khat wing ut mah si team nang ta lai lai kai ka kan dai phau minute mah ha ka ba saposan siteng half time yang 45 yo 45 half time okay nang ta hani football ka dan kanika yellow card bat ka red card lada pia red card pin sa suspend kan ba rai kanika ba pia ko season ki la pila suspend minimum today one game mah yellow card lada pia yellow card Arsen kan pia yellow card Arsen kemudian pin sa ai kin sa Arsen dengan red card ni okay te kidan hani ki position kidan goalkeeper jike nanta kidan ki defender left back right back or central back nanta kidan ki midfielder MF nanta kidan ki central forward ki left wing but ki left wing ki right wing okay te mun ba hani hani football kadan ka fall kadan ka tackle mah kadan ka fall kadan ka tackle nanta kadan luka kenten cubo dari ba pin fall ka area ada ka area jang goalkeeper kin sa ai penalty mah penalty lara ka team pat ka example ka ka final jang ka World Cup mah example kum na kani kele Argentina pat ka France deh te ka tu ki ong ka tiebreaker okay tiebreaker anda kadan dulu kani ka offside okay offside na thai bon hi ko pi ka offside sebut la dai ba pi video central forward ti pi kham tam na ka position jang pi example uni ubak mah di ka position jang pi uni central forward ka de kan ni tik mut pi mut ben tap gol cha ni ka gol ka pi tap ka am khain de na ba pi la tam pi ka de ka position ki ong off pi offside okay te nga thai jang kita hi kedan ru ka throw kedan ru ka pass nang ta corner okay corner ta kini na thai